Ania La Ketdin. Apay, asino tinangibaga nga agipalkat da iti tarpulin dayjay akulasa kung dagiti line up na dito isang wanan ti tersenak? Ay na, apay nga agot ka. Intulok mo nga ure agipalkat day ti tarpulin dagiti kandidato dito rubayan ta. So adi ka nga rod agungat-ungat Wan, imanugotak. Ngamjak imbaga nga agraman da kulasa kung dagiti kakadwana. Anya? Ay na, ingkaikatan dagiti tarpulin. Tarpulin laang dagiti kurso na a kandidato ti maipalkat ditoy. Ay na, agipalkat dagiti kayat dati agipalkat Di mo idalapdan. Kantapnawan mo lang ating makunkunada kang ka. Ay na, basta, nuanya timbagak, iso ti masurot. Anya? Aywan, sis Laila. Mapan kami man agipalkat iti tarpulin mi. Kadwak dagito'y line up ko. Kastaya. Wan, sister. Kat di na kami liplipatan inton umay nga eleksyon ha. Siya number 5. Number 7 ni Edgar. Kan number 10 mat ni Shane. Ay na, Marjay. Anya tinapampanunot mo? Tanapan ka ki din nagisubmitter iti kandidas eh. Nagturod ka man niya. Ha? Sister Laila. Ay na, ibagbagakon ken ka, Marjay. Narigat ti mang namnama iti awan. Iso atap no di ka masakitan. Ika ki di i-withdraw ti kandidasem. Narigat ti mapaay, ibagbagakon. Nalpasan, sister. Kan talaga akayat ko ti agserbi dito ili tayo. Iso nga impapatik ti nag-file. Sana bali, sister. Ibutos dakdagi ti mangayat kanya. Kan maawatak mo dagiti saan amang suporta kanya. Gaputa adda ti right tayo amang pili iti kayat tayo a kandidato. Ay na, awamon, Marjay. Nangatuunay ti arapaap mo. Basta, di mo namnaman ang mga baka. Tama nga numaymay sa laang ti mangibutos ken ka. Nay, nalabas mo dadya babae. Tilay bagbaga na mo tingin ka. Ay na, kaarubak da dya mismo. Talaga akas dya ti ugali na da dya. Kasta ka day. Ayun, iso ano arsagid ka. Ay awan talaga amasakitan ka. Kan maupay ka kadagiti pa nagsasauna. Ngam gaputa sanaya kon kan kwa na. Ay na, jakon ingkan ka no. Isu mo laga man, nakarelax kayo day, sumanawa. Ay nawon, talaga akas dya na day na. Iso nga rod nga ado ti kaapa na dito'y lugar tayo. Malabaya mo. Sana balay, tamo mo ito ugali na. Wan, talaga asa anak nga apektado kadagiting bagbaga na. Ni, adda tayo magaya man dito'y tersena. Mala, mangirwar ka kit di iti tarpulin tayo. Tainayon ta kadagiti nakapalkat. Ang mga nuad adda karurod na ka. Ay nasaan? Di na basta-basta maikat no naipalkat dagiti tarpulin tayo. Mariid na, di yu ibut-butos deja Marjay Ne, apayan maray. Rumbang asuportaran tayo, gaputa kalugaran tayo kat nga ron. Kan may isa, mayat dagiti plano na para iti lugar tayo. Barang dumanon mo't dito'y dagiti proyekto, dagiti gobyerno. Ay na, awan latam mo kun Maray. Sauna lang dagita. Kasla na asukaran dagiti sauna. Ngam ti talaga a plano na mangibol sa iti kwarta ti gobyerno. Ay na, di kagsasaw iti kasta mare. Narigat ti kasta. Pudno ti bagbagak Maray. Uray pupuutam. Agpapan mare, amangan numadaksan kay tiday tangar aramidam. Ay na, basta siya saan ko nga ibutos. Gaputa amok nga isunto ti numero 1 akurakot no agtugaw akas mayora dito'y ili tayaw. Ala, di mo unay mare.
Ikaamulatan na itangiwat mo. Ta mga numadaksan ka kung naktumat. Ay, sana ka mabutang mare. Nasaysayatan ti kastoy. Ibagak ti pudno kadagiti kakailyan tayo. Tapno dida maawis kadagiti adu akarina. Ne, nagturag mo da dya ang marje. Ta nagipalkat da iti tarpulin da dito isang wanan ti tersenak. Kat, anya ko matidakas na. Kano ibagbagak kan kwa na mismo, ajak tupulos ibutos, gaputa saan ko akayat, nga isunto ti agtugaw kas mayura tayo. Gaputa amok nga ibulbol sanan tumalaang ti pundo, dagiti proyekto a maigaman na. Ay, Diyak mo kang galayla. Kawan, Henry! Inbagak amis mo day taken kwa na. Nangalala namot iti turad na, anangipalkat iti tarpulin na. Sakit iso ti kalalawaan ti tarpulin na dito. Siyak, tinangibaga nga agipalkat dalatan dita. Anya? Isakit mo day babae. Aguhuray ka man? Shilton, anak! Ingka man baklasan di tarpulin day Marjay. Ay na, di mo suruan ta anak mo iti linulo ko. Ay di naklapdan, Henry. Shilton! Rumwar ka na! Anya pa ilang ti kukwam dita. Uray saan mon gayam abaklasan. Ingkalangan barsakan di tarpulin na. Kairaman mo di muging na tapno maabutan. Tapno inton makita ng tao, mainsultaw iti kastaunay. Ha! Shilton! Ayan mo na ya! Dangdanggan na kaday! Ay na, talaga nga awan tinasayat nga sursurum dita anak mo. Naimbaglaan tawan ni Shelton dito'y balay. Napani di balay na apong na. Iso adi na manggag dagiti paparamid mo kinkwana. Anya! Uray gayam da dya akulas. Agran kas counselor ti lugar tayo. Ay, Juan. Kat, ibutos mo to Aha. Anyaga po nga ibutos ko da dya tao. Katno kasla awan direksyon ti biyag na. What? Oh, pag kunaamat nga'y manang. Kano agkulkulas laang iti unag ti sapin na. Anya? Wen, Berto. Iso adi mo to ibutbutos da dya tao Agraman da dya Marjay. Ha? Ay, katno kandidato kidadwa. Ay na, agpanunot ka man iti limpyo, Berto. Sigurado, agbabawi kanto no ibutos mo ida ka mga bakda. Anya? Amom ka de. Intaray day jay amarji ti kwarta ti kumpanya nagtrabahuan na. Kat isaw ti innegosyo na. Ay na, manang. Di ka agsasaw iti pamataan kas kadagiti kandidato. Apay, napanagnagam aya? Ay na, wen, Berto. Dakla pa managnagan dyan negosyo na. Pangalaan na kumangay mo't iti pang kapital na. What? Ne, talaga gaya masuportado kayo kadagita kandidato nga awan turong ti biyagda. Ha? Ni ka di Margie kan kulas ti ibagbagam? Asino pa'y kumangay? Kano tarpulin da mo day ta igamam? Ay, Juan. Mapan mi man ipalkat inton madamdama. Ay na, ibagbagakon kada kayo. Deyo ibutbutos da kita. Nilangan tumas ti ibutos yaw saan a Nicolas. Anya? Wen, gaputa sigurado ana sayato ti pagbalinan ti ili tayo no iso ti agtugaw kas mayor tayo. Ha? Wen kunam! Mala, iyag mo kinindagi tatarpulin tapagbalinak nga ap-ap ti lamisaan ko. Anya? Saan kumamat akasta, Layla? Bayan na kami nga agpili iti kayat mi nga ibutos. Kan, saan kumamat akasta at ibagbagam kadagiti di mo kayat a kandidato? Anya? Katuan, Mart. Ay na, talaga adiyo ammo ti masuruan. Agpada kayo ken ni Berto. Day tala agbirbirto lang ti aramidan na.
Ay, kaslasi ka. Agid-id na ka lang nga talaga. Di kag pampanunot. What? Ay na, ni Sir Tomas to'y lumabas. Mapanda siguro ang kampanya. Ay, un siguro Apay siyak ti damagam nga Ay, hi, Sir Tomas! Your supporter is here! Ibutos kayong tao, yahoo! Nailita pa ng payapay mo, bakit? Kas kala di ubing at damo na ti makakita iti aeroplano. Ay, anya kamatan, Henry. Awan lati ammo mga aramidon mo, no di ti mang kontra kanyak. Ay, Nagkatawa pa'y lang. Ala, mangantaman kit de. Tainton malpas ta amangan, baklasag amin atarpulen dagiti jak kayat a kandidato di tasango ti tersenak. Anya La Ketdin ay alayla. Bayampay tanaylawan ket ngarud nga impalkat dan. Jak ngarud ida kayat abutusan. Ay kauray Di namot kahit asawen, agaputan na ipalkat ti tarpulinda dito'y tersina ta, ket kapilitan abutusam ida. Ay na, basta lakay. Jak kayat a makita ti panagrup-rupa da. Ultimo ladawan da. Anya. Ay nga, mapumpunuan ako ni Tidaya Alayla. Ape ka, Tiberto. Binaklas na kitin amin nga impalkat tayo at tarpuli ni Jetersen, na? Ha? Napaidam la unay. Kasla kanumat isulan ti Jetersen, na? Ay na, bay amon Berto. Talaga lang aloyal siguro kadagiti kandidato na No awan lang ti panunot ko, ipungot-pungot kon. Ay saan Berto? Di mo tutupan. Gaputa saan kayo agpada. Hindi kayo magka-level ako nada. Ay, sa bagay mo't kadi, Ang basta, saan nga glablabas, gaputa amang ano saan ka makapagtapel, kat ipakita kan kuwana, ti milyon nga stars. What? Ay talag murmuryot akanayon tar aramidam layla. Masyudo tak ngarud amakangkang kadagiti ibagbaga dagiti daduma a kandidato. Nonsense maamin na platapormada kuno. Ay, nakarkaro anan sense dagiti bagbagam. Anya? Kati sumay. Danggamat ngamin dagiti ibagbagada Karkaro da dya amarjay. Wapay mat ngamin a pinampanunot na tinagnayangay Kat no napintas si plano na para iti lugar tayo. Anya pa lang ti kontraam keng kuana ngay. Anya? Apay nga isakit mo da dya amarjay. Wano? Kurso na adam. Ay, kat no mabalin kung mga isukat ka keng kuana kay narabid kung bakit. Napintas ni Marjay. Nasing pa. Saan aman nakiapa? Kan posible ang mga bakas kansilor. Dakgal ton di sweldo na. Saan ka pa? Ha? Anya? Kiti sumay. Hoy Henry di ka gar-aramid iti jak magustuhan. Uray si kamot Di ka gar-aramid iti jak magustuhan. No di mo kayat kay sukat ka iti sa balay. Anya? Nasayaat mo, tanaranaan kasi kaababae anang nga tuunay ti purwana. Ha? Apay ka di akas tamot ti bagbagam layla. At da relasyon nyo iti asawa kanya, iso akas taunay ti panangisakit na ken ka. Anya? Kini sumat! Ay napang-asim mo't alayla. Di na kami pagbalinan adakas. Nasingpot ti asawam. Kat di na maarami day ka. Kat no siyang mat. Ay na, adamot ati prinsipyo. Apay kumaatutupak ti adda asawa na. Ay na! Awan ti prinsipyo, nugatal ti may sa babae. Anya? Kati sumat! Iso nga adaywam ti asawa ka, Marje. Lagi pa, mga ngay-ngayangay kaita nga eleksyon. Apay, kayat mo kaday nga ibulgar ko ti kinarugit mo? Tapno may santulaang ti butos mo, Ay napang-asim ka di layla. No di na kayat nga ibuto saan laeng. Gaputa karbangam dayta. Kandi ka mat agar aramid iti istorya Aha!
No kayat mo ti makiasawa, saan at ti asawak ti gargaryam? Adama di ta ni Berto. Iso ti may bagay kan ka, barang saanan nga bakla-bakla. Anya? Talagaan na dagsen unay tirik na nila ila kanya. Ha? Taabay ka no? Kat no pinagsasawan na, ipagarup na pa nga da ka no relasyon mikin nila kay na. Anya? Ay sus! Do di nakakayat nga ibutos saan ko maatila ibagbagan na. Ay, wen nga rod. Uray si ka, iraman na pa yun. Taapay, anya ka ditimbagan na. Saan ko kano atutupan nila kay na? Ngamin, data ti agbagay, bareng saan kanton nga agbakla-bakla. Ay na! Talagang agburburak ti darak iti daya alayla. Ay, di ka unay Berto. Di mo tutupan. Oh, naungputa ti pasensya kiti daya babae. Iso nga agsagana inton masabat ko. Apay di ka makidupong, kadagiti ko kumarem. Awan ti planok a makidupong kadagiti sabali ti paniriganda iti panagbiagda lakay. Anya? Ket isumet, apay kuma a makidupong nga kadakwada, ket kagurak idan, lilipat ko idan ang aruma. Kaputa di da kayat nga ibutos, dagiti manok mo. Awan ti bibiyang ko kadakwada, uray mapukaw ko ida amin agagayem ko, basta saan dagiti kandidato. Agbalakan san Layla. Apay, apa kagapu iti politika. Apay, enton malpas ti botos. Amuda ka nga ta, dagiti binutusam. Makibingay ka ayak iti swildo da, tapno makiap-apa ka. Kati soman. Oray po utom, Layla. Kaapam amin na nakarumam. Ngam enton malpas ti panagbubutos, nga ka. Gaputa kaapam amin na nakarumam. Ngam di da kanto amon dagiti binutusam. Malaksit na. No saggay saam nga ipam mo day tabagim. Siyak ni Layla. Kat imbutos ka iti panagbubutos kung kunam to kadakwada. Ay na, nasumbatan matlangan ti kanayon ko ngay daw dawat. Nga granata kuma, Layla. Apay ka di, si kabakla. Bakla gayam, ha? Mato di paragan ka. Anay ko, Berto. Apay ka di, sinipat na. Bakla kunam kanya ka. Oh, anya ko matibibiyang mo, ha? Anay ko, Berto. Di na ibungot. Napay nga imbagam nga agbagay kami kini Margie. Hoy! Tapno amom, babae diriknak. Sa balila ang amin tinaikapat kanya. Pasensya kan, Berto. Bata mo tibuok ko. Naong puti ti pasensya ken ka, Layla. Gapo dati lang aramidam. Pinaspasensyaan ka. Ngam tila ibagbagam kanya. Gapo ta sa bali ti kayat ko nga ibutos. Ngam itanta naglablabas ka, ha? Ikan ka iti pagnakmam. Anay ko. Nagsakit pa iti kong tarmo. Gusto na. Gusto na ka, di mo dangran ni Mari Layla. Tulungan na, Edna. Ay di kagpatangad na. Ang mga numairaman kay tinangato ang kugtar ko. Anya? Ay na, di nakiraman di na kayo arudan. Ay pare, ingkakitaan ni Mari Layla. Agap apadakin ni Berto. Anya? Wan pare, kinugtaran kan impungot na. Dandanidak pa inraman. Isopin manaw ako na. Ay na, bayamon mare. Tapno agnakam ti asawak. Nakaungat nga tan, adya baklakan ko na. Anya? Ayos lang kan ka nga oray dangran ni Berto? Bayam mare, parang agnakam ti Layla. Tanay, nalabasan ti ugali na. Saanin ang mas spelling? Saan pa yan ang may drawing? Anya?
Paano nga aldawon analpas ti eleksyon? Hanggang apay ngay. Di dakmatan pagan ano dagiti ko kumarik. Anya? Di dakpayan talyawon dagiti kandidato nga imbutos ko. Ada nasabat ko iti palengke. Gam saan mo na pumampansin? Gapo nga tatanaabak. Ay na, dahitan ti bagbaking kalayla. Di da kapagan ano dagiti ko kumarim gaputa inapamut ida amin ay. Anya? Kati sumat. Abay, nalipata mon, dyan ang kugtarang keng ka ni Berto bakla. Ay na, di mo ipalagi pinre. Nasakit lang arudan tirik na. Gaputa di da kun pagan ano. Uray kasanuti pa ng payapay ko kadakwada no lumabas da di tarubayan. Awan mo, Layla. You lost all your friends. Di da kan pagan ano nga uray kas taunay di panang payapay mo kadakwada. Ang mga kit di no, hello kaaway kung kunadaking ka. Anya? Ay na, di ka nga minagbali naman laki apa, bakit? Kaputa sigan dumot lang ti kakasin tun udi na. Agdawat kay ti pamakawan kadagiti nakaapam. Kaputa saan amabalin nga agnanayon akaapam amin akaarubam ng dahil lang sa eleksyon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Ania La Ketdin. Isagsagot ka na kayo, ti Dhanmartz YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.